Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана мал чарба көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 1 март 2025 жыл. Улуу Рамазан айыңыздар менен демекчибиз. Туғандар, кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун Аллах Таалахым. Ар бир үйгө береке, токчулук берсин. Анда эмесе жагымдуу көрүү каалайбыз туғандар. Biz sizlerге чекеден көргөзүп беребиз. Сиздер баягыдай эле бизди колдоп, видеого бажырайтып, тарс лайктардан басып кириңиздер. Башка бир туғандар көрсүн достор. 4-чү чыгарылыш достор. Жылкы базарына келдик. Сиздерге жылкылардын бааларын билип бергенге аракетти кылабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Эки тайын. Ээси жок а? Такалаткан биздики. Такалат алдыңызбы? Жок, сатабыз. Канча экен? 160. 160. Такалатып атасызбы? Мына такалатып сатат экен 160 миң дейт. Сеники? Жакшы. Ке жанар, кандай? Бааларын айтчы мага. Десол. Орозо айлар менен. Иштериң жакшы. Бул тайлардын жаштарын айткын. Кунан чыкмалар. Кунан чыкмалар, а? Породалар кандай? Абакан. Абакан. Мына. Орлов, Абакан. Буттары таза, денсаулыктары жакшы, туяктары, Канча сурап атасың көккө? 190 миң. 190 миң сом. Беркичек могу. 220 миң дейт. Бойлору канча чыгып калатмы? Бийиккен. 61, а? 55. Тиги 155, 56 ушундай чыгат экен. Номериң айтып койгон? 220 менен 05 05 50. Степнойда? Степнойда турат, мына ушул жылкы кунан чыкмалар экен. Эгер кимдеген издеп жүргөн болсо чала бересиздер. Байланышып доставкаларында сүйлөшсө болот, Рахмат. Мына доставкаларында сүйлөшсө болот экен. Анда алдыны карап кеттик тугандар. Мына атты көргөзүп коеюнчу, канча экен? Эс айтат бекен. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасың? 400. Жашы кандай? Пышты. Буту колу таза, денсаулыгу жакшы. Жоон экен. Бул не порода? Абакандан келгенби? Мына Абакандан келген экен. Бул кандай үйүрү барбы? Үйүргө салып. Бышты да жаңа азый болот, жазга. Жаңа асый болот экен жазга. Үйүргө да салына элек. Эч нерсе көрө элек экен да. Жакында. Номериң айт. 500 менен. 07 45. Бою канча чыгат? Ченедиңби? 170 чыгат. Бастырчы мындай. Кенен бул жер сокулук. Бастыр. 400 дейт. Бас. Абакандан келген экен. Бол, кайтар. Көрүңүздөр. Кайсыл жерде турасың? Шопоковто турат экен, Жана номерлерге чалсаңыздар болот экен. Ассаламу алейкум аке. Кандайсыз? Канча экен бул кара кашка чек жейген? 200. Жашы кандай? Мартта 1 жаш. Мартка 1 жаш. Камыш кулактар экен да бул, Кандай? Жакшы. Канчага соода болду байке? Канчага бербедиңиз? Ар ким аргандай. Мында чыга элек, Номер айтасызбы кызыккандарга? Телефонунан сатасыз. Макул. Номер айтылбайт экен. Жакшы тай экен бирок мына көрүңүздөр. Мына ушундай болду. Бунун номер айтпады байкем. Мына тайды көрөлүчү мына. Опа. Бул каяктан келген бу тай? Россия дейт, маки. Эркекпи? Эркек экен, Мына. Жашычы? Жашы жазга 1 жаш болот экен. Тай экен мына. Ордунда турбаган тай экен да мына. Өстөрүн караңыздарчы. Денсаулыктар жакшы же ич? Жакшы. Жакшы, Баасычы? Баасы 115 миң. 115 миң сом сурап атасың, 115 миң сом сурап атат. Жоон экен. Аттарын татайынбы? Мына көргөзүп койлу. Сокулукта. Секирет. Номериң айтайын кызыккандарга. 702 менен 123 800 номерлерине байланышсаңыздар. Башта экономия көрсөтүп койлу. Тетиги? Жетилеп чыгат. Эки баш ар жакта экен, азыр жетелеп келсин көргөзөлү. Мына достор, экинчи тай. Булар азоо экен. Россиядан келген экен. Жоон жолпу. Мына жакшы тайлар экен. Үчүнчүсү да бар, мынакей алдыда көргөзүп беребиз тугандар. Мына туристтарын көрдүңүздөрбү? Булар ноктого түшпөгөн экен да. Эми үйрөнүп атыптыр да. Мынакей жерде кашка экен. 4 буту ак. 3 буту. 3 буту ак экен тугандар. Мына. Мына сон тайлар экен да булар. Мына.
Qarаңыздарчы. Көзлөр. Артын көрсөтөйлү. Ana. Mana kuyruktарын көтөрүп алып жүрөт экен да. Bunun bağısıçı Zaka? 115'ten mi? 115 mindən eкен mınaki. Жазга 1 жаш деткен тайлар экен. Туяктарын көрүңүздөр. Жанакы номерлерге чала бересиздер. 3-чүсүң aka 3-чүңө. Мына туугандар 5 кашка экен бул. Мына чат аяктарын көрүңүздөр, кенендиктерин. Мынаки 5 кашка. Мына Россиядан келген тайлар. Доставкаларын кылып бересиңби? Доставканы сүйлөшөсүң, Эгер булар сатылып кетсе, кийин дагы таап бересиңби? Аны дагы кыласың, Жакшы. Басы 115 миңден, Түшүп бересиңби? Сүйлөшөсүң, Мына, Доңкабардан деп чалса түшүп бере. Мына, номериң жанакы, Мына, жанакы номерлерге чаласыздар. 3 башы. Денсаулыктары жакшы экен, Россиядан келиптир. Мына туяктарын көрүңүздөр, 5 кашка. Мына көкүрөктөрүн көрүңүздөр, омуроолор. Бол содан берсин, Жакшы. Мына кем 200 деп атат. Негизи 150 алган экен. Пайдасын берсе сатам дейт. Клиенттер көрүп атат. Туугандар мына. Ушундай сокулукта. Лайк баспаса болбойт. Мына жерде тай бар экен, Бул эркекпи? Эркек тай. Мына. Тарада кандай? Карабайыр экен. Кап-кара экен өзү дагы. Акимованку? Же сеники? Көкүрөктөр эки оңардык, Акима тайлар жакшы аттар болот да мынакей. Канча сурап атасың? 140 миң. 140 миң сурап атат. Артынан да көрсөтүп койлу. Достор. Тай кап-кара болгон. 140 миң. Номериң айта бер. 505. 39. 93. Мына ушул номерлерге байлансаңыздар. 93. Кай жерде болот элең? Аэропорт. Онан да тарт. Кайсыны? Мына байланып турганбы? Бул да сага карайт. Номери жанакы. Азыркы номерлерге байланышасыздар. Азыр мен мунун баасын сурап берем. Мына ушул тайда бар экен. Мына бийик экен, чоң экен. Мунун жашы кандай? Жашы 1 жаш. 1 жаш болот, 1 жаш болот экен. Арт жагынан көрсө. Артын аягында, Акима. Сиздики да? Мына чатка аяктарын караңыздар, кенен экен. Мынакей. Баасын айтып коңуз. Баямандык. Баяман. 122 миң деп атат. 122 миң деп атабы? Баямандык экен азыр. Номер марттын аягында 1 жашар болот экен. Жанакы номерлерге чалсаңыздар, ошо Баяман деген жигит экен, ошого чала бересиздер. Айттым. Жана тиги кара тайды тартып атып айттык Акима. Мына, ушундай. Жакшы, денсаулыктары жакшы, Жакшы, сындуу экен, байке. Ысыкатаныкыбы? Ысыкатанык экен. Мына кеп. Омуроолорун көрүңүздөрчү. Жакшы ат кылам дегендер болсо чалсаңыздар болот. Мынакей. Азыр баазын өзү, Баямандын өзүнөн да сурап көрсөтөйлүчү. Эмечи? Баасын айтып койчу. 130 миң сурап атат. Мына бул жерде бир тууганыбыз тайларды кармап турат, 3 баш экен, Булар эркектерби? Эркек үчөө. Үчөө тең эркектер экен мына туугандар. Арт жагынан да көрүңүздөр. Ортодо жакшы экен. Көрүнүп турат. Анан бир ат бар экен, аны да сурайбыз. Мына тайларын канчадан сурап атасың? 150ден сурап атам. Курукпу? Россия жок өзүнчө. Өзүнчө 150 миң сомдон сурап атты. Россиядан келгенби? Майда 1 жаш болот экен. Жакшы. Денсаулыктары жакшыбы? Жакшы. Булар келгени көп болду да? Келгени жарым айдай болду. Жарым айдай болуп калыптыр келгенине. Бул атчы? Аттагы 250ден сурап. Ат 250 миң. 5 жаш. 250 миң. Бул үйрү улагы барбы жокпу? Барбы? Бар экен. Номериң айтып кой анда? 0505. Кызыккандарга 0505 376 754 номерлерине байлансаңыздар, ушул жигиттин 3 тайы мына Россиядан келгенде эди. Өзүңүздөр уктуңуздар, аны ат бар экен. Кайсы районда болосуң? Карабалтада болот экен, мына Чүй облусу Карабалта шаарында. Рахмат. Түшүнүп чала бересиздер. Жанакы бир байкебиз дети, белери тартып кой дети. Азыр ошого да өтөбүз. Мына жакта бир жерде качканы көрүп калдым. Тартайынбы? Ошого келатканда.
Oho, assalomu alaykum. Qandaysizlar jigitlar? Buni jashini aytib qo'ying. Yaşı paltaraşka. 1,5 yosh. Öz yarım yaş. Rossiya. Yok. Şöyle Shu yerda tug'ilganmi? Yaxshi, yaxshi. O'tgan-ku bu. Mana yerda qashqa ekan. Densoqlik yaxshi ekan. Qancha so'rayotasiz? 160. 160 ming so'm so'rayotasiz. Artidan da artidan. Mana. Qanday? O soda qizyotadi bu yerda. Nomerini aytib qo'y. 550 milyon. 550 menen. 04 46 05. 04 46 05. Qayerda bo'lasiz? Mıraman. Mırrama. Ne bo'ladi? Mana aeroport. Mırrama. Ha, mo'chi. Bu o'zincha-da, baykiz. Ha, bu o'zincha. Bu qanday yoshi? 1,5 yosh ekan, mana. 5 qashqa ekan, ha? 5 kaşka. Ha. Enesi Aytın. Enesi Polsha. Atası Karabay. Qarabay, o'z ustidan jilqi. Ha. Erkek. Densoqlik yaxshi. Artidan ko'ringizlar. Bahasini aytыңыз. 130 ming. 130 ming so'rayotadi. Ekan. Ko'kraklarni ko'rinsa birovlar. Nomeringizni aytыңыз, qana? 507 milyon. 507 menen 70 70 43 43 57. 57 nomerlarına baylanışıp ming ekan uyret qo'yibsiz. Eğer toplar. Eger to'qiladi. Mana chalaverasizlar. Rahmat. Seniki qancha? Ha, ekovi biri, bahası da biri. Yok. 140 suro. Bu 140 ekan. Mana ekovi bir ekan tug'anda. Jana nomerga chalaverasizlar. Bo'ldi. Rahmat. Şul beyler tartib qo'ydi. Assalomu alaykum aykalar. Qandaysizlar? Bu beyler kimniki? No'lani. Imanbek degan aykaniki emasmi? Kim? Imanbek degan. Hozir tartib qo'y deb aytdi. Ha, o'sha kishi aytdilar, tartib qo'y deb. Bulmam bekledim. Ha. Kim ma'lumot beradi? O'sha kishi beradi. Ha, bo'ldi, hozir o'tamiz o'sha yoqqa. Mana ushul balam silanib qoldi, vayga tartib qo'ymoqchi deb. Erkak taymi? Qancha so'rayotasiz? Aprelga tay bo'ldi. Aprelga tay bo'ladi. Bahsi 75. 75 ming, ha? Mana. To'g'ri, 75. Qanchaga savdo oldi? Ya 63 ga berdi. 63 ga berib beribdir. Hoppa. Mana. Hozir bir baykam varaychi, tetiga baykam tartib qo'y deb janatan beri so'ranodir. Gel tartib qo'yinglar, to'g'anlar. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Aytingchi, ma'lumot siz berasiz. Qancha bosh biye var bu yerda? Jalpı san 20 baş. Bular qayerdan geldi? Krasnoyarskiy. Krasnoyarskiy şahridan geldi. Mana. Dostlar, Aygırı bile bu manglayımda aygır. qaysi moğu? Oho, jaman jo'on ayg'ir ekan. Girib ta ko'rsatib qo'yinchi. Aralab mana tug'anda. Mana shu ayg'ir ekan. Bu просто talada yurgan ayg'ir ekanda. Jem jebegen o'xshaydi. Bular uyri bilan optom satasizmi? Optom satar. Optom qanchadan so'rayotasiz ham? Aytingchi ba'lar. 140 dan so'rayapti. 140 ming so'mdan har birini. Mana ushul ayg'irdan qochgan ekan. 140 ming men so'rayotadi mana bo'z. Rossiyadan kelgan jo'on beyler ekan. Az nomerini olib beraylik. Agar kimdagi birden alam degizse, birden 170 mingdan bo'ladi ekan. Bularda nomeringizni aytdingiz ham aka? 703 07 07 44 44 06. 06. Qaysi yerda olasiz? Safxoz Frunzeda bo'ladi ekan. Shu nomerlarga baylansanızlar bo'ladi tug'anlar. Mana o'z ustidan jergilikli beylar bor ekan bu yerda. 145 ming so'mdan so'rayapti. Bu beylar ekan. İçinde qanchanchisi bular? To'ydi. Qanchanchisi to'ydi bular? 7-8 to'ydi. 7-chi. Biri 8-chi, biri 7-chi deydi. Qiziqqandaqa telefon aytasizmi? Aytaver. 707 32 41 32 bu chuydikilarda, chuydin jilqilar ekan. Bo'g'is ekan. Yaxshi ayg'irgan qochqanmi? Yaxshi ayg'irgan qochqan deb. Shu savdo bo'ldi? 125 dan Berib edingiz, ha, bo'ldi. 125 mingdan berib berdim. Tug'anda Soquluq mal bozorining jilqi bozorini ko'rdingizlar. Bir ikki hafta ko'rgazib beraylik. Hanan videoni jingtiqtaymiz. Bizning reklamalik nomerlarimiz bor. 077 menen 388 350. Sizlarda da shunday mal, mulk, jilqilar bo'lsa, bizning kanal orqali satsangizdar bo'ladi. Mana bu yerda yaxshi jo'q, bo'skin. Esi görünmek mi? Tayda joğun ekan. Sizniki emasmi? Satıldı 255. 255 mingga satılıp turma. Yeni val o'xshaydi. Satılıp tur 255 mingga deydi. O'shani aytdi. Menda bir ikki atlar bor ekan, ko'rgazib beraylik.
Үйірге izlеген bir туғандар болады hem bundan bir yakta. Қана, көрелікші. Байке, ассаламалейкум. Қандайсыз? Қаншадан аттарыңыз? 160 мыңдан. Үйлері айғыры бар ба? Var var. Улағдағы. Міне. 160 мыңдан байкем сұрап атады. Бардығы бар дейді. Үйірге де бар, Номер айтасыз ба қызыққандарға? Oğlan kim номері var? Қайсы кіші? Ана кіші. Ассаламалейкум. Sen қандайсыз? Номеріңізді айтасыз ба? Айтсын. Oldu. Assalamualaikum. Қандайсыз? Қанша бұныңыз? Бұл 6 жаш, Hı. 230 тота. 230 мың сұрып атады. Иә, Қарабалтыда тұрады. 6 жаш екен. Bir жыл улақта жүрген. Үйірі де бар, а? 1 жыл жүрген бар. 1 жыл үйірде жүрген. Улағы да бар. 19 жыл. Жылы ба? 10 жыл. 2019 жылғы екен да мына. Жылын жазып қойды. Номеріңізді айтыңыз? 704 менен 619. Қанша? 370 екен. Орнында тұрбаған аты екен да бұл. Бағасын жақынырақ бір айтыңшы? 230. 230. Мақұл, рахмат. Şu номерлерге чала бересіздер. Туғандар. Ben tapırım. Kızı sakarda aytı. Don Kabar деген канал. Стап бересіз бе? Özüm tapırım da. Ha, болды, байке айтты мына. Қызықса, маған çalасаңыздар тауап береді екен мен. Мен қайықтан тауап беремін. Мен де маған номерін айтпаса. Байкем де қызық. Ассаламалейкум. Қанша екен бағасы? Ha, тияққа кетіп қалды, иә? Ес. Мақұл. Мұны қанша екен ассаламалейкум байкелер? Бағасы. Tartmayla olmuş. Бағасын айтыңыз. 150 mi oldu? Ha, болды. Çok tartma. Maqul, maqul. Болды. 150 мың. Жоқ, сіз номер айтпадыңыз қой, нормальный. 150 мың алынып тұр. Тартпаң деді, мақұл. Тартпаса тартпайлы қояғыз. Шындай. Мына байланғандар ба? Сен істер. 2 ай байланып тұр мәке. Қаншадан сұрап атасыздар? 85-тен етке. 85-тен сұрап атыр. 1,5 жаштар, Туған сіз ардайым үшінді байлап сатасыз бі? Я. Болып тұрады. Номеріңізді айтасыз бі дегенімді? 505 505 20 19 20. 20-19-20 номерлеріне байлансаңыздар болады. Қайсы районда оласыз? Жайыл районында екен. Туғандар. Рахмат. Семіз. Бұны сіздік емес пе? Атыңыз қанша байке? 300 мың. Жашычы? 5 асы. Улағы үйрі? Бар. Номеріңізді айтасыз бі? 0553 0553 менен 38 38 37 37 54 номерлеріне байлансаңыздар жоғын болған ат екен. Қайсы районда боласыз? Тоқмоқтан келіп тұр байкем. Қап-қара болған ат. Үйірі бар, а? Үйір var. Міне, чала бересіз. Uyurda olған. 3 жыл үйірде болған. Қандай? Құлынды бел, менен жүрген ме? Байталдар менен. Құлынды. Мындай құлын тіштебейді, а? Тіштебейді. Жақсы екен. Құлын тіштебейді. Жақсы. Рахмат, байкес. Моға кімді кеген моға? Данча. Есі бар ба екен? Білмейсіз бе? Данчак жақсы екен, есі. Көрелші сұрап емір. Орын. Алып тұр ба? 200 мыңға алып тұр но данчакты. Мақыл. Но бейлерші, сіздік емесіз бе? Ассаламалейкум. Бейлер жоқ ба? Бейлері жоқ екен. Şu менен видеоны аяқтаймыз туғандар. Видеоға лайк басқанды ұмытпаңыздар. Ардайым басып көріп отқан бір туғандарға терең разышылықтарды білдіресіз.